Rusia dan Ukraina merilis perkembangan terbaru Minggu 20 Maret. Tribun Timur mengutip media resmi dua pihak, melansir keberhasilan masing-masing atas lawannya. Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 300 tentara Kremlin tewas dalam 24 jam terakhir. Sudah 14.700 tentara musuh meninggal selama perang. Sebanyak 96 jet tempur dan 118 helikopter Rusia ditembak jatuh. 947 kendaraan lapis baja, 60 depot amunisi dihancurkan. Kegigihan pasukan Ukraina membuat Rusia disebut frustasi tak kunjung menembus Kiev, ibu kota Ukraina. Sementara pihak Rusia dalam semalam menyebut 40 tentara Ukraina tewas dalam sebuah serangan kilat. Kelompok pasukan Republik Rakyat Donetsk mengembangkan serangan, mengambil kendali penuh atas Stepnoye dan mengejar Brigade 53 Angkatan Bersenjata Ukraina. Lebih 25 personel, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, dan 5 kendaraan segala medan hancur. Di Novoselovka Vetoraya, unit-unit Republik Donetsk bergerak 3 km, melintasi Jalan Kamenka, Verkhnetoretskoye, dan bertempur dengan Batalion Udara 1 dari sisa Brigade Udara 25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada malam hari, sebagian besar pemukiman Verkhnetoretskoye dikuasai, di mana pertempuran sedang berlangsung dengan Batalion kedua dari Brigade yang sama. Secara total, lebih 40 personel, 5 pengangkut personel lapis baja dan 4 kendaraan segala medan dihancurkan di sana, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Pada malam hari, operasional taktis dan penerbangan militer menghantam 62 aset militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Di antaranya 3 pos komando, 1 sistem peluncuran roket ganda, 2 depot senjata rudal dan artileri dan 1 depot bahan bakar, serta 52 area konsentrasi peralatan militer. Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Kohanoye, 6 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk 1 Bayraktar TB2 di dekat Sibenoye, serta 1 rudal balistik taktis Tokau Ukraina dekat Chistovodovka Utara Izium. Artileri Rusia menghancurkan 6 sistem perang elektronik bergerak Bukovel Ukraina. Secara total, 207 kendaraan udara tak berawak, 1.467 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 148 sistem peluncuran roket ganda, 573 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1.262 unit kendaraan militer khusus telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. 3 command posts, 1 multiple launch rocket system, 2 missile and artillery weapons depots, and 1 fuel depot, as well as 52 areas of military equipment concentration. Russian air defense means shot down in the air 1 Mi-8 helicopter of the Ukrainian Air Force near Khanne, 6 Ukrainian unmanned aerial vehicles, including 1 Bayraktar TB2 near Shibinoye, as well as 1 Ukrainian .U tactical ballistic missile near Chistovodovka, north of Izium. Russian artillery destroyed 6 Ukrainian Bukovel mobile electronic warfare systems. In total, 207 unmanned aerial vehicles, 1,467 tanks and other armored combat vehicles, 148 multiple launch rocket systems, 573 field artillery and mortar guns, as well as 1,262 units of special military vehicles have been destroyed since the beginning of the special military operation.